Pai pai ni pai ingkoi da truck arni daldali monsing timung arong arada tum doan Oil and Natural Gas Corporation ONGC a company tum jongsi daldali along nang bikok pulote sai kachutiki aphan longle kanahok lapen asona sona keso pendang lok biri bitungta henodak popusi alang litumahin pen ninjedun lapen SGB GB lapen rong arada tum aphan sitame KAC pen lamthe isi kaching kita ave la swajok rong arada tum doan Chekroi dunde pusi pherangke ke pha amayalong ninjepon. News report TK News. खेती बाती तो क्लेम दामी किसी साथ तो रात को वजह से आदमी मकला वजह पे बस ने ली दाम बांके लोगों से नेले के लगा Monsing timung arong asal seta alang letum anji situm seta ada सरकारी मन लपें रंग आसार बसार रात फांता नाचिंग की पिन pen sel solam lalang tum sel bus klem ninggahang khang ninggahang bel bus se klem ro mongorong idum dak isi Abirta pacet hang ik tum phan bate idum pini press meet ki binang ko kathela ko hen no dak kaduk abi Karbiang long ratum stami chini ta haipo nitum dak dolduli monsing timung arong a area long stami isi ladak jang thu mate keresin lason akelong lason si ladak klang pon lo lasi lake mo head indu damu su penta pupon lo chuning November chiklo pen ladak pangdak pon lo ladak isi keresin ki phor lason si ladak long pon adim long pon lo pusi ladak nitum arju pon long lo ahok lo lake nitum ladak dolulia hawar sitamin nitum isi bang rat atum sta menang matha dun tahai pomane isi doldoli monsing timung rat tum isi aki me serang long lason si alang tum matha potame alang tum ning na arong nan potahai mane sitamini tum dak doldoli monsing timung rat kaduk kabi nil tum isi ning duk sitamedo athema pisi ni tum ning karong po athema ladak isi kemisian bustamini tum matha damde derlo apena ko nil tum ke chong dad don lason dia awar sai me olo bustamini tum matha the labangke ampian isi nitum madaki sung nitum advance nitum cimatha elo athema nitum swarlo hin ben stamin nitum isi akisung ki doji la sonsin nitum ni prang stamin sonsin nitum cimatha ponlo athema nitum swarlo tu ladak labang so kanung sinang pangcheng lo plote lage ki chia sosi ladak ke claim ke dam ang ton samedak ke doiglap po la sinil tum swarlo tum ke athema ehem nirit ke celangji lapen katu kabi isumar ke celana nai plotin to hem do ver pen nitum jogi e athema nilitum lo han thenglang sta minitum churi damji la sila dak nyong sila bangsa akam nyong sinang ke pangcheng lo pute la dai ke chia susta si dak ke do ik pik po la sinitum la swar lo to ahin sta minitum theng lang lo han ke churi dong along sta minitum isi ka chi phere me la son sinitum ang ring dolonon pen stambe la sinitum dak dololi la monsing timung ara la dololi angkang an swarlo tum sta minilitum isi ka chuning ridon alam lo pehlo konsil along pensitame la bangso nilitum swarlo tum isi akisung ke wangji aphan sta minilitum tasi pachini dun lamdon chetok ek det aphi pen pusitame nilitum phan e phong ta nang hang ape avelang nang ching ki avelang rong nang ki lut pen hala inut bahini la rada so phan keching ki kang putave mate sorkari sorkamana tuma phan pen keching ki kang putave lapen lalo alang litum jong sinang pangcheng ek lo non tanang pangcheng ek lo lapen angko ke bang jilang tanang pangcheng thuik bom alang polote litum ladak ena hok doi pigi pusinili hin pen ke matha la bangke athe la jang thu nang ki phur pen ke na hok ke lalo ilitum ke cheng si ke environment sinang na hok ikpo ladet lo polote environment nang na hok ikpo ilitum chuti ki cho phejo kosan lo ho chuti ki lo mate cho e ki cho som ponon se tame ilitum me ke lo la so long le long bang ke an pen ladet lo polote keso ki un eta nang pang ching ikpo hong hap hong ro keso tanang long ikpo ladak la so jang thu ki phur long pen la senilitum ke la son ke kosan la manilitum ke reng dun nun po posi nilitum la monsing timung arat pen ke nilitum ki chingwa ching sai che padolo pate na tu mehin pen along nilitum mahin pen bang ke la pulo council pen ta non pu ke dam tang an sitame nilitum phanang lang ek edet ason si nilitum che thegik long aman si la si nilitum mahin pen bang ke la lo angko ki bang jilang sitame nang lang ek e lang pulote nilitum bang ke che donon ik thek thep bang se nilitum bang ke lam the che paklang ponik lo pate na bang tu ma
ahok la bangke nilitum la hem thu hong raya along le bangke ahok tema la bangke parlo ponike sitame nilitum ke chuti kia dim hala so along le along bangsi alang litum bangke nang wang ik det lo Dadang tum la chutu ki boma di an hiloi ke 1 kilometer pota abe ik lo nilituma beri pen la ik lo Angke mula bang so nilituma hin pen pui bangke la pulo alang litum jong si nang purbor ik det polote nilituma bangke kham khedon ik vegi pu bangse nilituma bangke mathai ik lo non don paroi si le kai nilituma non construction kana bang la na mai timong arong pen oklang char lapan lang prothom atowar inghan ajosi kachileng nang muni ratum akai ke pirthi ke bang ke malom so nang jui re chot lasi pirthi ke do porchi dhut ki duk lapan ke plang atum phan ana anutin apanda arnam se ha chompen ebha ke thipi pregrep ki duk boyda apanda arnam kanghon lapan ke plang ke theke reta arnam inghon pachoman lasi ki duk ret ke boyda apanda chongthu igri nilip aha war mai timong arong pen oklam char arong an length or kilometer phoso se dolang lapen hadak ke do ke dam tang 1980 ning kan malom se rong chukim lo halaso don prikep so se aphaido bonta ahut isi karbi pen reng makhai su hijan kacharbo joini hadak malom ta suluk sodak atuman ke jab dama joini rongman thorbe jangphong lapen ason ki karche biribi thung kangchu dolo aphi kopi koson pelone arni ke langno aporme menangle ro hudamat rong arat plat lablo adon arab arong cherab damlo halaso hu relief camp ke do pen anut ekrong dam reblo aphi ke ansi ako puthot la bangso arong ke sengwek atum puthot la bangso rong an cherab thulo non ke don trok wet lo hadak mi rihing awelang school ahem ihum do bura kathar intial school pu ahum do kadokawe also marpen bangner ke vet silu ka charli ahem do chotlo oklangchar presbyterian church akardom ahem do latum inglong resaketi ki pen loksi ke chuki jon latum hithi ke bangke dak koila mati an ihinat ke siluni jan lapen ihinat ke lokhanan se hithi along an se dowai imu ingti evera joini hempen ke dam nangji ke helo kilometer plikrep troxi bag dolang labangso arong ke do number alang roy ari along se do harak inglong katiki soksu nempo birek hanso ajat asone chu e pusitame angjin kamjin pusi dakiram tokbi pen nang thandon chokhela pen philip tiso tk news Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy 1951 Commission ahut Delhi along border issues aputhak resolve at lasi block 1 block 2 lapen Khanduli ke Karbi Anglong si dopopu chedon etlo sitame nona banke ako ningkan trok sikep aphi chu arui pai achiklo Assam Gofatum second phase border aputhak chingwai dolo Assam Gofatum isi regional committee Sengsi survey dampen data kapaklang thuji puke JCCPA atum chok chepusi alang litum khamkhe dunlo lasi labangso puthak lo charli asong lapen hamphang doan chelang petsi laso puthak chesong wek nangji pusi JCCPA atum pen chuningri padopon news report TK news 1434 square kilometer ke Karbi Anglong along lelo lasi Ladakh Karbi Anglong Karbi Arat doan lapen ke akaprek tribes a communities a tumsita me Ladakh bangke alang litum sita thang a differences chewan we pin pen nanga cherap nanga chitu do ni bang pan ke ne litum ami reiterate kurisu ami bare koisu Meghalaya Karbi Anglongor jitu boundary tat kunu dharonor dispute nai যদি ডিসপিউট আছে তেনলে কোনোবাই পলিটিক্যালি মোটিভেশন লৈ পেলাই এইটো ক্ৰিয়েট কৰিছে গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিসপিউট নাই 1951 এইটো ৰিজলভ হৈছে 1950 এটা কমিশন গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিশনৰ ৰিপৰ্টৰ ভিত্তিতে সেই বাউণ্ডাৰীবিলাক notify kora hoisil gotike Karbi Anglongor jitu boundaries it has a well defined boundaries and there is no dispute along Karbi Anglong boundary along Karbi Anglong and Meghalaya etu hol amar kotha to goti ohom sarkare jitu podokhep loise hetu ki uddesho loi podokhep tu loise etu kobre gotike give and take to ami accept koribo nuaru aru etu ami accept nokoru 1951 or পৰা আৰম্ভ কৰিলে নহব কাৰ্বি আংলঙৰ বাউণ্ডাৰীৰ কথা ক'লে আমি 1951 আগলৈ যাব লাগিব তেতিয়া সেই আগতো আমাৰ এটা কাৰ্বি টেৰিটৰি আছিল সেই টেৰিটৰি আমি যেটো লাৰ্জাৰ টেৰিটৰি কাৰ্বি টেৰিটৰি ট্ৰেডিশনাল টেৰিটৰি এতিয়াও হেতু প্ৰেক্টিস কৰি আছে সেই ভিতৰতে আমি আছো
গতিকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ডিসপিউট নাই বাৰে বাৰে আমি কৈছোঁ কোনো ধৰণৰ ডিসপিউট নাই গতিকে এইটো ব্লক 1 ব্লক 2 আৰু খান্দুলি পেচিয়াৰ যিটো ৰিট্ৰেন্সফাৰৰ কথা কৈছে সেইটো আমি একচেপ্ট নকৰোঁ এইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু কৰিমেই আগতেও কৰিছিলোঁ এতিয়াও কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ কৰিম non ke alam bangala son lo nili tungu bangala lo Karbi Anglong song ke doa na tum si tame chok jam je dat si di pasi ing tur pasi si ethe vet si litum ningje nai lasi nili tum ahin pen ke Karbi Anglong song ke doa na tum phan kachuning ri bang ke lahen lo political party non political party song ke doa na tum bang aphan kachuning ri ke lahen lo alang litum ta wang nangi wang si nang pa prang si tum labang so phut thak ke party song thang chipu pepin pen de passing tur passisi ke filma arjap thip punai lasi immediately nilitum boriji la kado kavya song political non political atum pananta hangsi laso banganil tum kachuningri doji la anparta kopilama the first responsibility ke kopilama council long sidolo lasila council sor banke immediately the autonomous council should react Lapenke, they should convene an emergent session to discuss over the issue. Laso putak alang litung emergency lesson session chepasi ko pilma labang so putak chinti nai. Moreover, landa kalilang alang litum council pe namata ko pilma political party doan. All party meeting phasi laso putak chingwai pe menangi. Lapenke alang litum sitame ke claim nangi angdeng doan sitame alang litum along copy a records or documents doma lasot tengsi halabang so regional committee along alang litum jetham dun chepeklang dun thek pemenangi lanparta ilitum elected representatives do MLA bang athom do bang pri do alang litum sitame elitum MP sitame konat a level appropriate level long bang alang litum sitame pumat ing samri do clip bang achokche alang litum sitame ase chepe do nai lasi long le phelang ke litum cheraining along le jong se ave pulotang te kopilma a council ta vedet po along le jong se avedet 6 schedule da ing tangtelo along le jong se avedet pulong te autonomous state avelu lasila bangso autonomous state sining pen long le dak with we chele ke kesing miji gele ke council da dak lege pang tang mi damikel ilitum ke ha cheklo long pi cheklo long so long lege colony ke chipi dam thege tu okol Karbi Anglong karone noy ohomor karone ohome jodi eneke area bilak di thake tene ohomot goi ki thakibo Nagalandor logot jitu dispute heitu settled hua nai Arunachal Pradeshor logotu area ase Mizoramor logotu ase etia Meghalaya logot jitu give and take policy loise heitu give and take policy tu ami accept nokoru aru amar mote Karbi Anglong aru Meghalaya ma jitu boundary tat kunu dispute nai Karbi Anglong boundary tu is well defined 1950 te eta commission গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিশনৰ ৰিকমেন্ডেশনৰ মতে ৰিপৰ্টৰ মতে এই বাউন্ডাৰী টু ডিফাইন কৰা হৈছিল গতিকে Karbi Anglong এটা well defined boundary আছে আৰু এই well defined boundary to it has already been resolved lasi ladake thang yat কোনো ধৰণৰ dispute নাই আমি সকলোৱে জানো এটা 12টা সেক্টৰ আছে 6টা সেক্টৰ টু অলৰেডি তেখেতসকলে দুইটা গভৰ্ণমেণ্টে ক্লেম কৰিছে the dispute over 6 locations had been resolved that was in the March this year 29 Delhi goi home minister or উপস্থিতি Meghalaya aru chief minister or Ahomor chief minister দুইজনে এটা pact sign কৰিছিল সেই sign কৰা pactor মতে they have resolved the dispute over 6 location hey 6 location hoise Ratabari Gajang Hahim Boklapara aru to Khanapara Pilingkata এই বুৰত resolve kora boli goise etia second phase to hidina arambho hoise preliminary within 15 days tekhetokole ki duita government ki koribo eta committee gotho regional committee গঠন কৰিব এই যেটো 6টা লোকেশনৰ কথা কৈছে 6টা লোকেশনৰ ভিতৰত আছে Karbi Anglongৰ ব্লক 1 ব্লক 2 আৰু খান্দুলি পেচিয়া এই Karbi Anglongৰ সেক্টৰত এইটো পৰিছে গতিকে এটি আমাৰ কথাটো হল
border ba jiu tem tu long le bang ke no tin da pulo agency da bang han pe pusian tin da ninje sta kam bang ke tum pa chu de ke pa chi the ke la sela so bang itum roi krek bang the ke bang ke ja paklang ya por lo la sela so phan ni tum aprang prang ma da chi ki chi kai zon pa do bong lo la pen la so puta kar biang long itum do anasong atum chelang pet pen itum mesen theta na protest bang kapat doji phan ni tum ning hang JCPA pen la sela so long bang ka to we organization kar biang long long to student organization women organization apen racharia song ta alang la so puta anu tin da ke ding pen la pen la so bang klem rap dam rap che song rap la pen la so puta kam khit tip pu la so bang ke klem ja phan ni hang ke ni hang to la sa anu ta song tin no banta ni tum ke chuni ri bang ka la hello la so puta pa prap jin beli tum chingwai padosi la so puta ketan a protest bang klem rap pe ja phan ni tum hen chuni ri bang lo la pen councilor il tum MP do MLA do ba apen la council long CM pen cheng lok EM MSC atum elected atum alang le tum bang la so puta ka bang party pe dame ma council pe dame la so bang non anta ni da bang ke di tum ke mangu del lo athela ke theta ne isu kar bang long non long ke long le phelang ado pina bang ke chipi ke chabar apor gali hala aprang itu 1951 long ke thik tang hala so bang south bang si la border bang ke thik tang lo puthora ko iltum ke thik tu na lang che pek tu na lang che puang ke la bang ke coin il ko ke thelo lake akola ke kar bang long along le bidong la meghalai tu men hala so bang ta ching sai et ilitum ching et ching vai et ching sai era pc la so border demarcation mai ko claim lo alliance san lo la sen la pen iltum la so bang ke kar bang long pusi tum chipuang bob lo la so bang pa ju the bang ke la ke iltum ke chok chi ba iltum ka paliam dek thelo la so bang ke iltum pa ju dan ya pot ban pa ju dan ya pot la pen la so ka pa ju je bang ke nor bang ke por per an nikan troxkep nang pleng del lo